pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako napraviti nevjerovatno dobru zamku. Možete da ubijete i prijatelja i neprijatelja, da zezate drugove ili da ubijete hakere i slično. Pa to možete da uradite na jednostavan način. Sa ovom zamkom koju ću vam pokazati, nisam je ja izmislio, ali ja sam je tako reći isprepravljao i tako to. Znači kao da sam je ja izmislio, pošto vidio sam je na net, ali ja sam je dopravio i sve slično. Pa ajde da vam pokažem, neko dođe ovdje da kopa, ili mu vi pokažete, kažete na primjer ja nemam kramp, našao sam dijamante, ako možda iskopaš, i on dođe ovako. Nađi dijamante, super, krene ih kopa. I opa, nema izlaza, nema šanse da izađe. Znači vidjeli ste, ja samo da nađem gdje je sad ova rupa. Ok ljudi, nisam našao onu rupu, ali sam napravio novu i sad ću da vam pokažem kako vi da napravite onu zamku. Ajde da počnemo. Od itema treba će vam samo ovo. Zapamtite, znači ove gluposti. Ovo zatrpamo da ne bude providno. Ovako iskopate, ne, za početak ovdje stavite vi dijamante. Zatim iskopate ovako. Iza dođete. I s druge strane isto. Sad ne znam ja da li vi tu vidite, nadam se da vidite. Tako, i morate za još jedan blok ovako. Kada ste to uradili, iskopate ovdje. Ovako. Zatim ovako ovdje svuda na drugu. Postavite ove sticky pistone, znači ove lepljive. Ako stavite obične, ništa niste napravili, neće da radi. Tako. Zatim uzmete ovo, srušite i iskopate ovako dva iza svakog sticky pistona. Dosta, nema dalje. I za svakog stavite ovo, redstone repeater, i ovako povežete ih. I to možete ovako slobodno ovdje naći. Ovako. Evo ga. Znači svi su uključili, jesu. Stavite ovaj red kamena. I ovo zatvorite. Sad idemo na drugu stranu. Isto, znači skroz isto sve uradite iz druge strane. Za ovako dva iskopati iza svakoga sticky pistona, samo malo, mislim da je ovo, ne nije. Ok, stavite opet repeater, povežete ih sve ovamo i mislim da i oni svi rade, tako je. Ovako, zatim iza ovdje ovako stavite, pardon ovako, da ne bi bilo providno. Ovo zatvorite i evo još jedna demonstracija. Vidjeli ste kako sam ja to sve napravio. Uzmemo pik, samo nađem, gledamo ovdje 0 i evo on dođe da iskopa. I tu stavite lavu i to radi, samo vi ovdje zatvorite se ne provali. I to je to ljudi, uglavnom nadam se da vam se svidjela zamka. Ako jeste, bacite like, sub, koment i slično. A mi se vidimo u nekom sljedećem tutorialu gdje ću vam možda pokazati neku još bolju zamku ili nešto tako slično. Pa to je to, pozdrav!